Lakhain korapli diopani MSC constituency ang kangki parlo hem pujan rongagora arong amikar topon chithia ahem duk foksita asopo Siddhartha Chitya Artanikan Krehinia Bang Kacharli aning kehang ojok Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbing Long Thihek Pen ACYPA atum kerap ason kepajir dam Lason si topon chithia ahem ke Bokajan MLA Dr. Numal Momin ahem pen kilometer in korap ho anbaksi doji kahelo Sitapini Siddhartha Chitya ahem dukpik athe apu topon chithia bang hor ki jun dera bang phuajo ahem ari lapena piso aswanta chilang thek pami medetlo ahut pen apu topon bang kangri kangkrang pen dampo apiso chithengpo aso tumanta ka phere ki kat ka chepatu pensi ajodap ki pangthang thang pusi ki phove go so pen chethandun Puvoi pisata Siddhartha bang Kacharli bang aning kehang ojok alangli parghat ME school along indeng troksi mate class 7 ang deng charli dun bomlo Lahai kaduka ve kisung ki boyalam arjulong si ACYPA Karbing Longamai Phu Chitra Barwa Chunbang Son Singh Tisola penari sang ho tumpen Siddhartha hem humri damsi kechoration lapen Kacharli asonamung kerap pajir pondo Non ACYPA Karbing Longarwa tumpen sorkar tumaphan Kachuning ripon na kelang ni tumaphan sorkar pen kerap kepajir ponason am pipajir ponason te misenji Athialang nitum piniar ni anta ajarason tami kirapasonamu lidam delang lasikeron hemso pen chenglok ke do anason ki piponche phan chuning ripon Okay Namaskar naam Hidatta Satya Hidatta Satya kiman class poi ase 7 কোন আছে ঘৰত কোন ma ase bhanti ase papa ase পাপাই কি কৰে papa কাম কৰে তুমি কোন স্কুল পঢ়ি আছা পাগজন কাম আছে কিমান ক্লাছত 7 কেনেকুৱা লাগে ইয়াত মানে থাকি এটো ঘৰত কেনেকৈ তোমাৰ ডেটাই তোমাৰ কেনেকুৱা মানে খোৱা বোৱা দিয়ে নে নিদিয়ে খোৱা বোৱা নিদিয়ে নে নিদিয়ে কেতিয়াবা দিয়ে আৰু কেতিয়াবা এইটো ঘৰতে থাকা নেকি খোৱা কোনে বনায় তুমিয়ে বনোৱা দেউতাই দেউতাই কি কাম কৰে হোটেল যায় কুন্দা কাম কৰে কুন্দা Bokajan penanan terang Karbing Long Life